Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi biboneka neza ko intumbero afise nta yindi uretse guhungabanya umutekano w'akarere. Amakuru adushikira kandi atariko ivumbi ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no baturiye ishamba rya Kibira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kurunda abasoda b'u Burundi ndetse n'interahamwe mu ishamba rya Kibira. Ku masaha y'ejo ku mugoroba niho abasoda b'u Burundi batari bakeya buriye imiduga maze bakerekeza mu ishamba rya Kibira, dore ko amasoko yacu yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko imiduga irenga 50 ya gisirikare yaba yarinjiye mu ishamba rya Kibira ikagenda itwaye abasoda benshi cyane. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko intumbero Perezida Evariste Ndayishimiye afite atayindi uretse guhungabanya umutekano w'akarere, ahereye ku byo ariko arakora mu gihugu ca Kongo, aho abasoda b'u Burundi bari kwica muri Kongo ku buryo bukomeye cyane ndetse bagasahura n'inka z'abakongomani. Ibi byose bikaba ari ibintu biteye ubwoba, byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye guta akarere kose mu manga ikomeye cyane, ariko benshi bakemeza ko iyi ntambara agiye gushotoza ku Rwanda bishobora no kurangira ayitsinzwe ku rugero rukomeye cyane, akaba nayo mbarutso yatuma ava ku butegetsi. Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje gushotora u Rwanda mu gihe biboneka neza ko u Rwanda rwitekaniye? Murazi ibyabaye mu mwaka wa 2023 aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye kwifatanya rwose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyo gihe yabivugiye mu gihugu ca Kongo mu gisagara cya Kinshasa, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose akarwana n'ubutegetsi bwa Kigali, kandi akavuga ko agiye kwifatanya n'umuntu uwo ari wose ushaka kurwanya ubwo butegetsi. Icyo gihe yabivuze ari kumwe n'urwaruka rwa Kongo, avuga ko ahamagariye urwaruka rw'u Rwanda kuza kwifatanya nawe amaze bagakuraho ubutegetsi bwa mugenzi we Generali Majoro Paul Kagame. Ibi amaze kubivuga benshi baritwengeye bavuga ko ariho birangiriye, bavuga ko atabyo ashobora gushikako kandi bavuga ko adashobora kubitinyuka. Umwaka wa 2024 waratanguye n'ubundi utangura Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza amajambo ateye isoni, amajambo ababaje, amajambo atari meza, amajambo atagakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, yose ayerekeza kuri mugenzi we w'u Rwanda General Majoro Paul Kagame. Abatari bake cyane cyane abarundi baranenze ibyo umukuru w'igihugu cabo Evariste Ndayishimiye akunze gutangaza ku gihugu cy'u Rwanda, aho abatari bake banditse ko rwose biteye isoni, kandi bakavuga ko igihe u Burundi n'u Rwanda byamye bisharikana bitigeze bigera nk'aho Perezida Evariste Ndayishimiye yabigejeje, kuko nta gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda yigeze yubahuka ku murango izuba riva ngo avuge ko agiye kwifatanya n'abashaka gukuraho ubutegetsi bwa mugenzi we. Ariko ibi mu mwaka wa 2024-2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yarabikoze. Akimara kubikora yakoze ibishoboka byose kugira ngo atangure ahure n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yaba yarahuye na Kayumba bakagira ibiganiro bagirana bihambaye cyane. Ibi bikaba byarabaye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe ahuye n'abahagarariye FDL ndetse n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kigali. Ibi byose nyine akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje,
byerekana ko Ndayishimiye ariko arishora mu bintu atazi kandi ko ariko arishora mu ntambara adashobora gutsinda. Amasoko yacu yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abanyagihugu baturiye hafi y'ishamba rya Kibira baremeza ko Ndayishimiye yongeye kurunda abandi basirikare b'u Burundi mu Kibira mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibyo tugiye kugaruka ko tukavuga n'ingaruka zikomeye cyane iyi ntambara ishobora kuzanira abarundi, kuko nibo bonyine bashobora kwihomberamo ku buryo bukomeye cyane, naho abari mu ntambara bose bahomba, ariko biraboneka neza ko Ndayishimiye ariwe wahomba byinshi, kuko n'ibyabaye mu minsi iheze byari bikwiye kumuha isomo, kuko operasiyo yakorewe mu Kibira yasize ihitanye abasoda b'u Burundi batari bake, imbonerakure ndetse n'interahamwe. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba agiye kwikwegera akarambaraye mu gihugu ciwe. Byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Perezida Evariste Ndayishimiye yarongeye kurunda abasoda b'u Burundi mu ishamba rya Kibira. Guhera ku masaha y'ejo ku mugoroba, Perezida Evariste Ndayishimiye niho yatanze itegeko ko abasoda batangura kongera kwinjira mu Kibira. Amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe ari we watelefonye General Prime Niyongabo urongoye ingabo z'u Burundi. Yamuhaye amategeko akomeye cyane, amuha n'amabwiriza y'uko yahita atangira kurungika ingabo z'u Burundi mu ishamba rya Kibira. General Prime Niyongabo akimara kubyumva ntago yazuyaje, gusa yabanje kubaza ikibazo gikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye. Yamubajije niba yiteguye ko ibyaba ku basoda b'u Burundi yabyakira. Yamubajije niba yaramenye amakuru y'ibyabereye mu Kibira. Perezida Evariste Ndayishimiye yamubwiye ko byose abikurikira kandi amubwira ko byose yiteguye guhangana nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye akimara gutanga iryo tegeko akariha General Prime Niyongabo, nawe icyo yakoze nta kindi. General Prime Niyongabo yahise ahamagara abatwara amakambi ya gisirikare atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abaha itegeko rikomeye cyane. Nawe yababwiye ko bagomba gufata abasoda bamwe bamwe bakagenda babohereza bakajya mu ishamba rya Kibira. Bose bakimara gutanga ayo mategeko niko byahise bigenda. Ibi byose bibaye mu gihe benshi bari bazi ko abasoda bari mu myimenyerezo ya gisirikare Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gusura aribo ko bazajyanwa mu ishamba rya Kibira, kuko amakuru yadushikiraga yemezaga ko muri abo basoda harimo n'abarwanyi b'interahamwe babarizwa mu mutwe wa FDLR, ndetse hakabamo n'imbonerakure ndetse na wazalendo, bose bafatanya kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Gusa amakuru yadushikiye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atanze itegeko kwa Prime Niyongabo ngo ingabo zitangire kwinjira mu Kibira, nuko Perezida Evariste Ndayishimiye abamuhanura bamubwiye ko abasoda bari mu myimenyerezo rwose ataburambe bafise, kandi ko ataco bahindura ku gihugu cy'igihangange nk'u Rwanda, ahubwo ko nyabuna yabanza kohereza abasoda bafise inararibonye mu kurwana, cyane cyane abarwanye muri Somalia ndetse n'abarwanye muri Congo, akabohereza mu ishamba rya Kibira kugira ngo ntibongere kwicwa nk'uko abandi byabagendekeye, amaze bagashaka uburyo ki batangira gutera u Rwanda. Bityo abari mu myimenyerezo ya gisirikare Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gusura bakazaza basanga bakuru babo ku rugamba hari aho babigejeje. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ari ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba biriko biraba, kubona Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi afise atawundi uretse guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda citekaniye kiri mu iterambere, kandi igihugu biboneka neza ko nta gihugu na kimwe kibasha gusotora. Ariko nanone abanyepolitiki babikurikiranira hafi bakemeza ko byanze bikunze iyi ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gushoza ku gihugu cy'u Rwanda azi neza ko atayitsinda, ahubwo bakemeza ko nyabuna
icyo ariko ararwana nacyo ari uko yaguma ku butegetsi kuko abona neza ko abarundi kubera umwiheburo barimwo muri no minsi byanze bikunze atakongera kubona ikindi kiringo cyo gutwara igihugu kubera ukuntu yatabagayanze igihugu aho ubu ngubu ifaranga ry'u Burundi risigaye ryarataye agaciro ku rugero rw'150 kw'ijana. Isukari ikaba yarabuze kuyibona, bikaba bisigaye ibona umugabo igasiba undi, aho ikiro cy'isukari bagishize ku bihumbi 8. Urongoye ihinguriro rikora isukari akanasuzugura abarundi ku buryo bukomeye cyane, aho yavuze ko isukari ubundi inyobwa abanyagisagara itigera inyobwa babandi ba ruguru. Ibyababaje abarundi batari bake bakavuga ko abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD bafise agasuzuguro kubona umukuru wa Sosumo atinyuka akavuga ko isukari atari y'abarundi bose. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni, byababaje abatari bake batangira guheba Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose ndetse n'ibura ry'igitoro nibyo byatumye abarundi batangira kwiyumvira uburyo ki bakirwanirira bakikura mu bukene, kuko bamaze kubona ko nta wundi muntu n'umwe utegerezwa kubatabara. Amakuru yashikiye Perezida Evariste Ndayishimiye binyuze mu iperereza rimwegukira nuko yerekanye ko mu matora yimirije imbere Perezida Evariste Ndayishimiye nta n'amajwi 10 yaronka kw'ijana. Ibi byose rero akaba ariko arabitegura mu ntumbero yo kwica amatora kugira ngo abashe kurwana ndetse abashe gushyira igihugu cy'u Burundi mu ntambara, bitume abarundi bibagirwa ibibazo bindi bahanze amaze bahugirwe mu kibazo cy'intambara. Amasoko adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ubwe azi ko atatsinda igihugu cy'u Rwanda. Impamvu nyamukuru benshi bashingiraho bavuga ko Ndayishimiye atatsinda igihugu cy'u Rwanda nuko nka 50% y'ibigwanisho by'u Burundi byose biri hanze y'igihugu, bimwe biri Somalia ibindi biri muri Kongo. Ikindi kiyongereyeho nuko hafi ya 60% by'abasoda b'u Burundi nta numwe uri mu gihugu, bamwe bari Somalia abandi bari muri Kongo, aho muri Kongo hari umubare mwinshi ndetse akaba ari na benshi bahaguye. Ibi byose bikaza bishimangira ko Ndayishimiye adashobora gutsinda igihugu cy'u Rwanda kimaze igihe cyubaka igisirikare gikomeye. Binavugwa ko muri Afurika hose igihugu cy'u Rwanda ciza mu bihugu bya mbere bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ibigwanisho bikomeye, aho umwaka ku mwaka bagura ibigwanisho bihambaye cyane. Ibi byose suko Ndayishimiye abiyobewe, ahubwo arabona neza ko igihe yaba ari mu ntambara byamwongerera igihe cyo kugumya kwiba abarundi, kandi akabona ko igihe abarundi bari mu ntambara bagira ubumwe bafatana. Akaba ariyo mpamvu avuga ko bishobora no kumuha amahirwe yo kuba yakongera akabona uburyo ki akomeza gutwara igihugu cy'u Burundi. Gusa nanone mu gisoda cy'u Burundi icyuka si cyiza, kuko abajenerali nka bose guhera kuri generali urongoye abandi ariwe Prime Niyongabo rwose ntibakozwa iyo ntambara. Baravuga ko Ndayishimiye ahubwo icyo ashaka ari ukumara igisoda cy'u Burundi. Bigeze ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, ubwe yaravuze ko gukorana na FDL ndetse no kwifuza gutera u Rwanda ari ukwishira ikara mu gashambara. Yemeza ko rwose n'igihe babigerageza ibyababaho babifatisha yombi kuko byaba ari ibintu biteye ubwoba. Yabivuze ababaye cyane kandi ashavuye. Amakuru tunafise nuko uyu munsi umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye batariko barumvikana na gatoya, bikomotse ku ntambara iri muri Kongo, kuko generali Evariste Ndayishimiye yarakoze ibishoboka byose kugira ngo urufaranga rwose ruva muri Kongo rwose arwikubire, mu gihe Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere nawe avuga ko akeneye kumenya amasezerano yabaye hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Ibi byazanye icyuka kibi cyane kugeza aho Ndayishimiye ubwiwe atumiza inama y'abajenerali barwanye muri CNDD bose bagahuririwe bagakorana inama yamaze hafi iminsi 2, ariko ikaba yararangiye nta kintu kigaragara cyemerejwe muri iyo nama, kuko Gervais Ndirakobuca yarakariye cyane
Ndayishimiye amubwira ko ibyo ariko arakora ari ugusambura igisoda kandi amubwira ko bihanwa n'amategeko. Icyuka cyifashe gutya hagati ya Neva ndetse na Ndakugarika mu gihe n'ubundi abajenerali nka bose bari mu mugambi wo gutembagaza Ndayishimiye guhera cyane cyane ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ukunze kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko rwose ntaco ashoboye, ko no ku rugamba igihe bariko bararwana n'abasoda b'u Burundi ba kera ex-FABU rwose Ndayishimiye yari umuntu udafise ikintu na kimwe amaze, kuko bamuhaga n'ingabo akagaruka yazitaye ku rugamba avuga ko zose zishwe. Benshi nyine bakaba baravugaga ko nta kintu amaze, hakaba ariho bahereye bamutazira agatazirano bakunze kumwita Kigorogoro. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu byerekana icyuka kibi kiri mu butegetsi, ndetse bikaba ari ibintu byerekana ko Ndayishimiye intambara agiye gushoza ku gihugu cy'u Rwanda rwose adashobora kuyitsinda. Amakuru adushikira ava hafi n'ishamba rya Kibira ndetse no mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko kuva ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi imiduga ya gisirikare iriko iratunda abasirikare ibamena mu ishamba rya Kibira. Gusa natwe amakuru kwa kandi yagiyeho, kandi amakuru yizewe ava mu gihugu cy'u Rwanda aremeza ko nabo babizi ko ibyo biri gukorwa, ariko akaba ari amakuru yemeza ko bategereje ko bose amara kubashitsa mu ishamba rya Kibira amaze bakabakubitisha inkuba nk'uko byagenze mu minsi iheze, kuko u Rwanda rwarahiye kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutekano w'Abanyarwanda n'ibyabo. Akaba ariyo mpamvu baciye umurongo utukura bakavuga ko igihugu cyose kizashaka kuwurenga intambara itazabera mu Rwanda, ahubwo izabera aho yatangiriye. Benshi bakemeza ko ingabo z'u Rwanda aho umuriro wakiye ariho ziwuzimiriza, nk'uko ari nacyo kivugo cyabo, kuko bemeza ko ubutaka u Rwanda bufise ari butoya butarwanirwaho, ariyo mpamvu aho intambara yahereye ariho igomba kurangirizwa. Ibi byose bikaba byerekana ko Ndayishimiye igihe adashobora kureka umugambi mubisha wo kwifatanya n'interahamwe, uretse ko benshi bemeza ko interahamwe bamwe ari basumambike b'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD kuva mu ntango, ariko nanone akaba adahebye gukorana nazo byanze bikunze ingabo z'u Rwanda ziri bumusange i Bujumbura kandi zimuhe isomo atazongera kwibagirwa mu mateka yiwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, turagumya tubatohoreze uko ibintu byifashe, ndetse tukaba turi buze kwerekeza mikoro zacu mu ishamba rya Kibira hafi rwose, tukagerageza kuganira n'abanyagihugu bahegereye ndetse n'ibyo bariko baravuga ndetse n'ibyo bariko barabona. Mukaba muri buze kumva byinshi bitandukanye byerekana ibiriko birategurirwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko bishobora kubabana ibintu bibi cyane.